mun rang ranga tanga INP mizo channel thlir tu te in zain chi bai le vek ule okas ni som pariat ni lai ni ania hun thain chan theu kan be sei zantina kan ti thin dan pa nga yen tun tum chu Myanmar lam chan chin update kan siam le anga min lo thlir sak le theu don nia falam tam sip tal khua terrorist sipai te chu an sual thiam viau mai ani oma khomi ten an soidan chuan an biak intelin in then khat an suwa samnual ani tal khua hian ninga vel an oma khomi teran vul an vok le ar te po an eizo saktiti ni in an soya biak ina an du to ka lutin biak in chunga serle sang khoina le engkim mai an suwa samna sa ni in an soibok kho chunga in som ni vel chu athara sakle ngai hialin an ti chia ni in an soi tun tum hi tal khua terrorist sipayan lu tum ni na ani zulai ni som ni le pani khan an lo lu to a khamitum khan in som ni le paruk zinga in som ni le pakhat an ti chiat saka poisa le thil engemo lak theya piang an la ni in an soi to a tun tum nen hian an ti chiat le an ruk hi Myanmar poisa in cheng noi za le som ngaman chu ani to ang anti nimin min dat CDF le terrorist sipai te in do na CDF laman che tha kan video masa kan soyang khan nimin okas ni som pasari khan terrorist sipai te le min dat CDF te mun ni lai maya anin do khania voin lama an chan chin tlang pui an ron tar lang theita a min dat CDF lam hi an che tha hle ani sipai terrorist lamral thuam rifle paruk le amu engemaw zat bom nen an man sak ti an soya sipai pakhat nungin an man bok nimin an in do na sipai terrorist lam mi som ni vel an thi ni in ha kha lam media then khat chuan an soya tun tum anin ka na nimin nena ninga o a hian terrorist sipai lam mi som nga vel an thi ni in an soi ati zia khop mai hetianga an chet chiat tak fo wang hian an thin rim hle te ponianga mundanga kan mu fawang khan mindat lama po terrorist sipai te hi an cherova theita viawani nimin pia okas ni som pangania mel som paruk na lama anin ka na po khan an che cheboka an thin rimin civil mi te in ni chu an ti chiat sak vekani tongduin chi lama terrorist sipai ten mian man le tunlaya Myanmar ram din mun chu a in man thei theianin mana rem chan dan angin ain da tha thei anin da thamai zel hi ani ringot mai okas ni som pariat tukin war ma zingdar ni le chan ve vel khan makui region huam chung tongduin chi khopuya ganboza bank thok tu pakhat we phiu pain po police ten a inalu chilin an mana khoilama ngian hruaya engtin ngen ti tak ti po chung ten an the thei mai to lova an mang an thuan soi tin tongduin chi khopuya tho hian nizan khan ku ong wei phiu an ti te nu pa an lo man to a an soi sadeu hrep ni in an soi ku ong wei phiu an nu pui hi naw pai me kan ni le ngala azia lo khop mai an nu pa hian ni tina eizonga in hlo fa ve mai an nia kan soi tak benga thok tu te nen khan engwanga man mai ngen ni ti pon soi chuang lo okas ni som pariat tukindar sari le chan ve vel khan Irrawaddy region atu khopuya om winain u anti mi zong in dalan ni an ngai chu tu te emoin a oma an kapa damdoi in panpui ngalani ma se hliam tur lovin damdoi in a boral winain u hi USDP member rania alai chin nai pakhatin khitit media a hril dan chuan politics lampo buai pui lem lo mi thapa ngai takania dalan ti an that mai hi chu ani theilo hrim inti ming chiat nani ati hetiang hi soitura om deuh reng kan ti kha okas ni som paruk po khan Mandalay region tongta township huam chunga mi pau khua pa fa an thatto boka hei po hi tu ti nge ti an la hre theilo Mandalay khopuya po vengla lan da thale okas ni som pariat voin chomadar som pakhat vel khan Mandalay chan eta san township huam chunga suihlan venglal uong sui tu nan ti chu ama office a om lain tu ti hriat lovin silai rizoi chi in a kap hlum nia soeni a silencer thatak a vuani che kang
an veng naya mi ten media hnen an soidan chuan silai ri po hi pon lama tangin an threlem lovani damdoi ina arwang postmortem turin an phur ni an soibok u ong sui tun hi mani lam khan terrorist sipai tenen veng chunga wakin Myanmar nual ni an soibok Mandalay region Tongta township huam chunga Myongkan khua sipain veng lalatana an ruat utun win po okas ni som pariat voin chomadar som pakhat vel tho khan aluwa le a oma silaya ka ni in aboral ngal bok thinlunga thiang hlim mitrot pol in ti tele MGN Tiger in ti ten an ti ani thu an soi a boy thak thei khop mai sakain lama chuan NLD palai an lo man ve thung tuna kan soitak ang khan mun then khata chuan terrorist lamtang nia ngai an lo da thai mo an manemo ani lain mundanga chuan civil lam sipai tan lo tu ten an lo tuar ve thunga voin okas ni som pariat chhun lai vel po khan sakain region dipeyin township chunga sign pin khuami NLD khai pa te zinga pakhat uwin min onga inchu terrorist lamin an valu chila ama u ong win min lo om lo wangin a aya anu puile afa pakhat le anaw an manani uwin min hi dipeyin township patanga NLD palayan thlantlina ni ve a achung te an man hi sipai te hian khoya ngian kalpui ti pon soi thei mai ri lo Nepido power supply anti chia Phekhung PDF 10 nimin lama an soidan chuan okas ni som pani dai to khan Nepido khopuya sipai lalten an man tur bi ka anti lopi tra atanga arhan pa liu lewa power an lakna tawar pani anti chiat saka hei hi nimin okas ni som pasari khan an soi ve chawani Nepido khopuya sipai lalte hian arhanin power line an lo nei rengmaya mi pui nol pui an buaya power a khailak puin an ni chuan thatakin power an mang thei reng ti na ni chu ma se arhana power an lakna anan ti chiat sakta ka chuan an buai ve hle donani Phekhung PDF lam hian power tower pani an ti chiat sakni in an soi nimina an soidan chuan okas ni som pani atanga ni som panga inkar nili chung khan an lo inkap na sa hle ani oma okas ni som palia anin ka na PDF lammi pani in hliam an tuara terrorist sipai lampo hian PDF lamin palpu boman kam an palpuak ve boka thile hliam an omnual ni nan soi ve bok tin okas ni som panga khan loi ko lama tangin sipai zali zet motor somthum le pariatin Phekhung laman pan le boka chung te chu Phekhung PDF le movie PDF 10 an lo lam bun boka chumi tum chuan PDF lam pakhatin hliam atuara terrorist lampo thile hliam an om treu boka aza tero an soi thei mai lovani kan soi to ang khan dimosu movie PDF tele Karenni army KA anti te KNDF te hi an tang hova tun lai hian terrorist sipai tenen anin kap deuh rengani muntin maya PDF te an cheve zela khoi mun po hi aral muang lo vekani voina po khan yo PDF te chuan mi pui te hnena hriat tir na le ngen na anti chuak le a khoi muna po terrorist te nena in do na hi chuak thei rengani awangin zandari atatanga zing lamdaruk inkar phei hi chu lir thei engma tlan lo turin an ngen hialani KNU Brigade 5 in an malak to danan soile kan soi to ang khan KNU nam sipai te zinga hian Brigade 5 hian sipayan kap zing ber ome manilama an soi dana tang phei chuan ni tin anin kap deuh zi anga ngai thei turin an omani tuntuma an thu chua hi chu okas ni khata tanga ni som panga inkara an malak na ni a terrorist sipai te le BGF sipai te tang dunan ka hi okas thachan ve chung lek hian voisom nga le paruk atling le man to ni terrorist lammi somthum le pali an kap hlum ti an soya chung zinga chuan battalion commander po atelani hliam tuar mi somthum palian ombok antia an mani KNU lamatangin mi pathumin hliam an tuar ni in an soibok tin terrorist sipai ten civil mi pakhat an kap hluma pakhatin hliam tuar ni in an soibokani Moon State Mukong khua sipain civil mi pani an kap hlum tuna kan soi Mukong khua hi tatung township huam chunga om tuwana wati le bilin khopui in kalpo na kong puya omania
he khomi tlangwal kum som ni vel bor mi pahni chu okas ni som pali tlaidar li vel khan bike kenan veiwa ka chutia bike an kal lai chuan sipai terrorist lam chuan ding turin an tia anni po ding tamai lo chuan kal tlang mai an tuma chu vele sipai te chuan an kap ngal ni in an soi an ruang te chu damdoi ina an phura nimin pia khan charity group pakhatin an chung te hena ruang ada kir le ni in an soi ani NUG acting president Duwa Lashila chuan D-Day an puang hnai ni in a soi le ta Doomsday lo om tur hi engtika tak niyang mo ti in kan thlir deuh thupa anga NUG lampo hian mipui le PDF te thlamuan nan ti ni om tak hian akhat tokin hi anan soi le thina tun thleng hi chuan mipui lam be sei an la phalo nge an la in pe tok lo nge thom wangan nei hlei thei lo chuang NUG acting president Duwa Lashila chuan nemin okas ni som pasari NUG meeting a ti hian a soya mipui nun na veng him turin in do na machona ngai to do na chu engtik chi atan tur nge ni yang ti soi hova thutluk na siamani thuayang ati NUG din muna tangin ni tin mai hian tha tok an om renga mipui nun na veng him turin in do na kan nei to do na tuna hian atula piang bo zuin ma la tu ten ma an la mekani thutluk na siam felani huna cabinet a khen le turani anga cabinet rorel na ani fix felani to ang ati kan matha September tha a event rorel na credentials committee in u chomutun an pom thei apoi mo hle a chutianga tan le thil tul dang boi pui tu tur committee po dinani asian palayan Myanmar aron thlen hun po a thu soina nei thei tura policy duana ngai thu asoi boka tin tunlai Myanmar ma hrileng mek chungchang po soin COVID-19 response commission chairman Dr. Zoe Suwa kai hroina in ngor taka man lak thu soi bok sipain COVID-19 na machon thiam lo wanga mipui nan tor na te soin NUG ne na thok ho turin mipui som boka henga thu soi te zinga hian Doomsday hian kan penga berinarin oma asoyang tak hian an cabinet te an ngai tu vat theyang emo chu kan thlir zel don nia Dr. Sasa chuan Asian le khovel sarkar rang te chu bia in NUG an din puilo chuan Myanmaram hi tun ayana sa zokin a buayang ti in warning apeta Asian throi tu te po abiak to thu soin NUG sarkar din pui hi anti tur dik takani atibok Myanmarama sipai dictatorship do tur hian NUG ang pokin Asian hian mo phurna nei veni Asian hian min thlop lova min biak du lo chuan Myanmaram hi thisen luanna rama achang nge yang chuwangin Asian le ram dangte in za in NUG hi min thlop turin kan som chewani atia hun la chu liam zung zel mai sia hetia a in tho sa zonga an tong po hi a hun ve ta view mai ne na langi a nimin okas ni som pasari khan United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs UNOCHA chuan statement siamin Myanmaram chunga mihring makta duai thum vel zet hian humanitarian aid an mamo tahle ani antia chung zinga azat ve ayatam makta duai ni te chu sipai council in thunei na apong lak nuwa din mun reoma ding ta te anni atibok Kachin Karen Mandalay Mon Rakhine Sian le tanin tari region lama te hian thaliam ta July thatop lama tui lian awang khan mihring noi khat le sing ni le sanga zet nun phung achia ni antia kaya le Karen state lama po PDF te le terrorist sipai te indona wangin nunaw tam takral tlanin an ommek boka February ni khata tanga nimin pia okas ni som paruk khen khan helama hian ral tlan noi khat le singa le sangli chuangan atibok tin Chin state lama po indona wangaral tlan an reng boka Rakhine lama refugee kema tepon ei turan nei mu mal to lo ni na soibok Myanmar Spring Revolution na thizatin sang apel ta der mai le Association for Political Prisoners Burma AAPP kan ti thin hi tun ma a politics sawanga zel lo tang to chuak le ta te tuna Myanmar le Thailand in rina bor vela khosa ten Myanmar ma sipain civil mi te anti du da dan en thi thai tura
sang ni kuma andin khania tuntum sipai thu nei na pong lak nuwa Myanmar ram chung thil om dan po an thli thlai uluk hle ni thatin main report an pethina an reportero sipai council lam hian an pom bik lem hleilova keini po civil media wangin thi le hliam kan om ve teu thowa engma in soi hleinem an ti ni deuh bermai AAPP in an chin chia dan chuan voin okas ni som pariata tangkhan sipai kutura thi civil mi sang khatan chuangta ti ani AAPP ya an secretary thokmek kuteit u chuan voin khan an chin chia china mi sang khat le pakhat an thi ta chi ani ti soya hei kan riat thei chin ani maya kan riat hlei thei lo te nen chuan thi zat hi an tam hle thei ani ati bok sipain thu nei na lak nu hian Myanmar ram chung hi aboi noi ani ringot maya nitin kongzo an om renga sipai terrorist lo kap tok anom boka sipai lam tang thian fai tura pol din enge mozat keini phei chuan an mingpo kan lam thiam hlei thei lo hi state le region tina an om zel boka chung mi te chuan sipai lam tang ningeya an fin fia chu an lo da tha mia maya le lama chuan sipai terrorist lam point tu emote hi chu nitin mai an rek chuak ve nol reng boka abuai noi mai ti hian a soi fia ber mai ome ram chunga buai noi awangin an sum don na tla chelo theilofa UNOCHA lamin an soidan kan soito kha nimin khan Myanmar poisa cheng sang khat zasari somruk le panga in US dollar khat alei thei tok kan tia voina chuan cheng sang khat le zariat ani le der to an sum hlutna atla niam chak le ni hi ole tuntumata na Myanmar news kan update thei khati zong kha lo ne le phot mai sela thir tu ten kan channel min hlut saka min lo thlir sak thina wangin in chunga kan lo me